spread of novel coronavirus disease can be stopped. If you are sneezing and have cough with fever, visit your nearest health clinic or center immediately. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. কেলা ইমান এটিটিউড নেদেখা বিবি হোৱাটছআপৰ ষ্টেটাছ চেঞ্জ কৰা দি তোকো চেঞ্জ কৰি দিম হুন মইনা হুন চেঙে ৰৈ ন ৰৈ তোকে চাই থাকোঁ যেন বিবি বিয়া নলে